kubaramutsa kandi iyi ni team gira kabiri tugomba tugire pratique ntavyo nza kuvugira ivyo baza gukora baraza kuvyivugira ko ndabizeye ko ari aba chef ten babikora neza cyane karibu cyane tugivye mugabo mutegura ivyari byo natwe tugira dutegure fish with peanut kabigizwe na sangara tukaba twayasoromesheje magi coriandre ail poivre duhejeje kwasuzina twaciye dufata tuyishira mu magi duhejeje gushira mu magi duca tuyitorna muri arachide dukeyi hama tukaba tugira dukaranga uburere kare mutwereke murabizi ko turavuye ko mu gikoni nta muntu yicara nta muntu ava mu kazi kaheze ubutegereje kuba muri korera aba ukuntu ibintu byari bimeze ni papa rero ko muba fix hari changement ya ndabakeneye kugira ngo mumbwire ko hariho bishashe ko hari icyo mwungutse iminsi tumaranye yego changement korebe tutari tuzi madashime okay tubazanye iyindi presentation ya sauce provençale kabigizwe na poivron, oignon blanc, ail, persil, maggi na tomate concentrée de sauce tomate. Turashiraho ibitunguru byacu turashiramo sauce tomate muri spaghetti carbonara donc za kubigizwe na lard fumé ni oignon blanc ail zini spaghetti ziratetse hejuru turaza gushirako fromage hanyuma turaza gushirako n'igi kugira ngo recette ize kuza yitwa iryo zina nuko za kuba twashizemo igi niza kuba ritetse iryogi tuza kurikoagira muri mwipano indani recette za kuba isa nitunganye hanyuma tuza kudekora n'agapersil kugira ngo igicapu kize kimeze neza cyane dushizemo lard fumé cyangwa lardon ziba zisanzwe zihiye ariko tuba tugomba yuko zifata kurere gatonya kandi turashyiramo amavuta akwiye kugira ngo spaghetti ntize kuca ifatana bamashyiramo ibitunguru byanje na ayi
ushyizemo akunyu kugira ngo ishobore kubiregista bimeze neza. Kuza kudresa ko fromage yanjye puis amasheko kariande na choppings. Recette ikaba irangiye, ikaba ari spaghetti carbonara twariko turategura mu kigo cacu n'abanyeshuri turiko turabandanya twigana. Recette kameze neza. Recette yacu turaheje kuyitegura. Donc niko ndababwira yuko yari spaghetti carbonara yamaze kuba tayari, uwo mukiriya arashobora kuyifungura. Abanyeshuri bacu ndibaza barabishimiye nta byari bimeze neza. Namwe karibu bose tubanda tubatumira kugira ngo tubane twiga bishasha hamwe na France Cook canke na Fresh Cuisine, abo bose n'abantu bakora ibintu bijyanye no guteka. Karibu rero tubandanye n'ibindi bikorwa byacu.